United States Air Force Global Strike Command chuan Nimin Khan B-2 steel bomber te control na tur Mobile Operation Center chu Naval Support Facility Diego Garcia ada thuan puanga he B-2 steel bomber hi 393 Expeditionary Bomb Squadron Whiteman Air Force te siamania khoimuna po man olsam tura duan le ruwa man ani July thatir lam khan USS Ronald Reagan aircraft chuan Yokosuka Japan drill nei turin USS Nimitz nen da anlo ni to boka hei hi South China Sea China in drill nei atum vauna pakhatani tuna hian 393 Expeditionary Bomb Squadron hian Diego Garcia Mobile Facility nein enchin na anei mekani Air Force Global Strike Command chuan heng Mobile Operation Center te hi man thei tak taka asiam nu chuan heng bomber te hi operate awsam hle don awangin China tan hian a hlom hle don ani US chuan heng bomber le aircraft te hi a thopui te nena anin zom na ti chakna tur le englai puwa Geographic Combatant Commander manga long range strike ani thei entir na ani atia Bomber Task Force Commander Lieutenant Colonel Christopher Conan chuan Diego Garcia le hi kan phur emema Shrilen lai ma ni se Airmen of Whiteman Air Force Base le Air Force Global te chu Indo-Pacom pui turin kanom rengani atibok US na thopui ram asoi chian voi khatna mai ani to lawa Indian Ocean a thopui chu India ani tialo soi fo to ni clear car te reu te Diego Garcia hian ama tang to in US aircraft le Central Command Operation Iraqi Freedom le Enduring Freedom tan in kulna mun alo siam saktor thin bokani July ni somni pakhat khan B1B Lancer te chu Anderson AFB atangin Bomber Task Force te chuan South China Sea anloen chin toa hemi chung hian 37 Expeditionary Bomb Squadron te chuan Philippines Sea USS Ronald Reagan Carrier mangin Operation alo nei ve bokani B1 hi America long range bomber te zinga an chuan ber pol ni in US tan Herald thuam hi amhel ma te be na na tangkai hle don ani engti khuna po har san le boina lovin olsam taka man thei tura siamania China in South China Sea le Himalaya lama boina asiam alare lawa wangin US le thopui ram te chuan hengral thuam le sipai manga chet an la hi amak ran lawani July ni somni pakhat khan US Air Force B1B bomber te chuan Guam atangin Pacific ti pui thlang lama kalin South China Sea chung zone hi anlo thleng thlato thinani kha operation kha tamaruam han ni in tun naya China in South China Sea ata anga achal chungchanga hian US chuan he aral thuam hi che thain chan let nan man atum le me kani US Defense Department lam chuan US sian aral thuam tha te le long range bomber te chu China tui pui lama man thei tur hian apua cha mek bokani January thatop lama tang khan American bomber pani B1B le B52 te chuan South China Sea hian mission somni chuang anlo nei to East China Sea le Japan Sea te po anlo nei to bokani US chuan China chu Indo long le thlona tel lo point alo bo reng to bokani kha US chuan China be nan hian Cold War hun laya aman ro then khat missile le bom te chu a chei tha hemi zinga hian B1B long po atela hei hi kumsang khazakwa somre le paru kami to kha nia Kennedy hun laya mi B52 bomber te po atel bokani B1B pakhata hian US long range missile somni le pali vel lai da theiania hei hi kumsang ni le som pariata tang khan man ania kilometer zaruka thui akap theiani Russia military exercise ne tura India atel vedon talo chu Pakistan tan hian hunrem chang takani theidona Russia nen inrem na an nei pha theidonem kumsang khazakwa somria cholama tang khan Russia le Pakistan chuan Afghanistan tang lama boina an nei tran towa he boina in tran na hi kumsang khazakwa somsari pakua ni in Soviet sipai te chu Kabul lama Afghan Communist Party an thlop na tilang turin an kala US chuan hei changlet batin mujahideen ho chu atran puya Pakistan tlang lama omna mun himpe in Northwestern province a om tira kumsang khazakwa somriat khan Indo na om lein hemi chung hian Islamabad chuan Afghan lam atran puyani hemin hu hian Soviet Union chu Afghanistan atang hian ai nuk to ka USSR chu atu chajui ta bokani kumsom thum nuwa Pakistan le Russia te chu military exercise nei ho na anin tong le don ta nia
he exercise hi Russia chimlama khopui pakhat Astrakhana nei ani dona ram sang sang an tel don boka Pakistan maiba ka Belarus China le Azerbaijan te an tel don bokani heta hian ram sang sang te chuan an ral thuam nei te an po chuak don boka hetiang exercise a hian Pakistan hi avoi khat tel na tur ani to lowa kumsang ni som pakwa khan Islamabad a contingent te chu center a lo tir to bokani heta hian Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan le India te po an telani kuminai ro chuan India tel ve don talova New Delhi lam hian sipai zani vel tir tum ma se tunin rin ni khan athul fel tia puang ani hei hi COVID-19 wang ni in India chuan lama siama ma se hei hi tu hnaya India nena boruak thalo nei mek China atel ve don wanga rin ani hei mai ba ka hian Pakistan lam atel ve don wanga thul ani rin dan om bokani Russia le India chu sipai le ral thuam lama po in puitonin in rem na nei ma se India in hetia thul tak thu da wang hian Moscow lam chu an lungoi lo rin ania India atel don tak lo wang hian Pakistan le Russia chuan tho ho na an siam thar rin ani bokani he exercise a hian Russia ram thenom Caucasus Armenia te chu an tel dona Azerbaijan po hi tel tur zinga mi an nia Pakistan nen hian tho ho na an nei meka Armenia le Azerbaijan hian Nagorno Karabakh a boina an nei mek bokani heta hian Pakistan le Armenia sipai te chuan tho ho na thazok an nei thei rin bokania Belarus lampo hian sipai atir ve don boka President Alexander Lukashenko chuan atheyanga ngaram dangte nena tho ho na nei atuma he military drill nei tur wang hian Islamabad lam le Minsk te chuan tho ho na an nei be se ania ama hian President Lukashenko hian Pakistan lam fakna thu alo soi to nge bokani Pakistan le Tajikistan te hi wakan corridor anti chuan a then sanga mail somvel line anin lata tho ho na chi sang an lo nei to boka Central Asia South Asia Electricity Transmission and Trade Program le Energy Program sanga po an lo thok ho to boka India thona te hian Tajikistan airbase a hian mi khual an lo ni to thina Farkhor airbase hi Pakistan le Afghanistan border marlam panga omania Dusan Beach himlama tangin mail somria le pakhat vela la ani thunga India jet fighter te hian heta tang hian Pakistan chu reilo te chungin an thleng theiani Pakistan le Tajikistan te hian tun thlengin sipai le ral thuam chungchanga tho ho na an la nei lowa he military exercise nei ho tura wang hian Pakistan chuan India le Tajikistan te in thian thanna chu ati che thei renga Tajikistan hi alam tanga siamna hun remchang anei thei don bokani heng military drills te hi ram sang te in lungrual na entir na ani thina Pakistan tan ro chuan Russia nena anin kar siam thanna le tho puina hun remchang tak ni in alangani Kafka sang ni somnia India intel atum athula wang hian Pakistan tan chuan hei hi hun remchang le poimo tak ni in alang ta ni